Hagakar waitrek jileu arajar pusau ikong bendas siem ila penbera menweng no ya kejing syat ngan baklembu opor. Hadin belayo ik jingkular nang kesorkar bahkan sashna no yak surok nong po dan sonapur. Ya kini karai ikong bendas ila penbera hadin belayo bene kendo ya sembut menteri rang ba kejela ba preston tensong ba kemiru ya ketenat PWD roads jong kejela. La ban kedau hange bi kong bindas SEM ila sedang ya kejing syat ngan ke baklembu opor ha kajakayeng kali ha additional secretariat Shillong. Bandawan ke sorkar bakan shnano ek surok nongpo dan sonapur. Habakran ni gelak patai kubor ikong bindas SEM ilong bah kini kejing ya kendo na kelang ke sorkar kalakular ban le katkum kejing dawa. Nalur kani ikong bindas ila ai kuble ya baro kipat ba kibalawan ai jing kersan ha kejing syat ngan kaba ila syem na kebenta kabha kamiat upat ba. Hagajing kendo badu sembut menteri rang ba kejela ya ikong bendas SEM la senran lang dekinong yalam ka KSU North Khasi Hills ke HYC ke Hito ka Seng Samla Omden bat senjok rang ba shnong ka district Diboy. Kuba pilayo ya kejing ele kijonga da ka bangawan ban syat kan hapo jonga ka madan hapo additional secretariat ngapen pau kejing snuk men ka bakrau pat kejing snuk ya ka government ye ha ka bakala pen snap ya kijing kerpat kijonga kijing dawa kijonga da ka ngalayo ya ka assurance ka babiang ha ka ba nakaliang jung sarkar kila ai kat kum kejing kwa kijonga kublai shubun bat hakane ko por ngapen tip syabaro kinong kersan kijonga ki badon hapo jonga ne ka Shillong nang ta ki bana we na we ru hakane ka sni ngan weng ya kane ka jing dengan kejonga bat ngan let sibet hadu banda khamit ngan dang ap kino ki bakwa ban ya kendu ban ngan ap be ha kane ka jaga pins ngo ba ban wan hang ne ngakwa ban ai ka jing kublai kti ya pi kublai shubun kublai ya pi bara.